Mr. Wanyoikere ndagethire arathoga uki atho ile uki nerita ere methiru na Mr. Wanyoikere to akoragwo lecturer akoragwo lecturer university na ndio ina na ndo thomwe amana alumni of course you are graduate sorry wadade mutu zetu ni mwili wako ukemera alu SNA alumni ndio tena ya aluminium beure Mr. Wanyoikere athoga ukire agekira gifuyu na agetiga awega nyumba hamwe wina masisa macio mothe na uguo tuhana umenya ukiwiga for long ni ugarataga Mr. Wanyoikere okari nakuda haya mukanini Mr. Wanyoikere okari agita ciana cia itura cioke acieke ukidwathuke na nitwana tumwe ni hindi turamenya kuthi ndi kana kena 1.5 months ka bouncing baby koina ka bouncing baby nda wakati na Wanyoikere Mr. Wanyoikere alekera twana ukira kombe-ini ciana reke cihule ngirathi ya mbere aya no men mugata ni ugatire fi ni muikaru wena ngiri mana ciana cihura ngirathi yake ciana reke cireo ni okay enyire mwana arathia akira ithe aume ni twana tuhana athuri thai riu Mr. Wanyoikere ni munyite ya Murang'a police station ni munyite ndio tureka hatia turethia tukira ciana muthuri thai mwana igana hatia mwana na diapers ni karibu nikia kwalia na kamwera ai ai mkenda kwa kiroro manyambo wakauga hatia au maabo kenda kuga demo boy oi aya ya ikai aina demo boy oi vale ai Ika ikai magi mkenda hivi hatia iyo akidiro lito he Mr. Wanyoikere fadhili ile hawo shesheni hakuhe nawe.